nous et ho jala zoa tole online. Nous et ye wala teme bodeton da Saint Logbe. Si se kwenan konton do fongbe ho jala weman kon. E subo mi gbe tole mini do mon jeme do meji. Ma we dak be bo mi de me. E kun gbe toro poton kabi. Sin leo sin mele tombo ye jam mon ferun ton ru me bio. E kun mo e de lo de nu me biwe. Da hon si nu undo nu do yo. Akpa kwe mi de ton jen ma wo didi tonde. Bo ho fo san ho jai hu hu e me de le no de. Lo no ra lo fo ton ko le we no chi de nu mi. E ma wo de nu me ro pore kabi akpa kwe ro pore ton jen nu bo eyan. Mi bi hui si hu dam lo fon gban lo pa ro po pere pon. Men de yan yi hu hon men tombo mi no do. Bo ayi mi ton me yi we man no wa do ma u sin hui ji we acho. Fenu asiki dokun. Ramen sin hun sin da gbe mi moro. E mi le ro gbe ji ma wo bo. E mi jena do yo. Afoyon men le vo di blado hu mi. Hun gbero to sin yi khame we de. A hoja hun bo da lo vo khule we do. Mi yi ma u me hu me bi o. Ta gba fo to in bero ro ji je we pon. Yane bele nuye jagede a imbongbo. Boru mi kuda khosu sang basan wenenko. A bo hui sun hui a fo kwa ton hui memide ton. Bo ho drama le wa tek para ro fie. La bu solu ji son tonu kon. Lo fa o kle kon yi. Alors do sento to mi ton ou. Lo jo tu to me senatu ho yin khe ora waji. Du de me kun basa do we ken duro. Azan gbangban dorun gban pero po jeron pe bo. Azan ko pe gbe dino de me kun basa oton. Bo e de me le ran se ta ple do ho ni ou. Bon, tout de dieu mi nero sénato ho men dion menaton. Le potentiel au kai goso le matin do. Mi do nou e se san lin ten. Do e sai hon bi queen do po bo. Ra ku hwe nou mera ho e do alo ko pa che de ne. Ye ko la ru sa ho su joki za ten. Lo le fwa pla yi pere do nou e se zo wa san le nou. Bon nou e ne tien e hwe bi yo. Do nou e se zo ato chura listo. Do po canton o 130 ans et si we yi do nou ese so do kesi me we ma 4 du preso si tembo do nou ese gona ton Kufo FM Aifa FM Urban FM kodo Nostalgie FM nele pan lo ten on ha ku hwe nou e don po yi lo ko so ro yen to do nou ese gorun kende me we ado to e chi si tegbe be ma so ro nou wi wa e ton de bo mo e wu. Pour une activité prolongée, la nation, le soleil bénin info, libération poto khodrama le mele kwankanon porole, mi saint-toto pasa, cour constitutionnel to mi tonton nous mela ho dorote so sa de tineyo. Do somi to kanton e jawe, ya lo so do jito webo, duo candidat e na yi, présidentiel 2026 ou ton délai koto sopeji, lo kode ko e tonton tenleji. Le matin a ikoran fin do le khen. Do e kono kwa pa do nou ko kan hon bio do. Ye men duo we hwin pe to kan su so 2026 ou ton le jin. Mera ho hon pe poto hon anun pan. E yin to koro ba ko e kwion ton e poto. Mera ho mi ato wada i poto. Na jino Mariam talata paneleji. Bo fine dia ta e gbonu khesi no ewe. E soro kinken amon iwe dede. A jache ni usu ka do le ho. So gbe ore wo ku constitutionnel o to. Ye duo candidat wele jineleji. Amo, mene le jen huingbe somi yo yena so we manu ye a. Mi te mi ba, to abstention edo. Kudo ye duo we ne ton ele su polichi. Bo e mi le moro, ene we kento nu konton yi. Ye duo candidat ele do huingbe somi yo yi. To abstention, le véritable adversaire de Wadai e humpe. A jache di uso oramo. Fraternité poto le potentiel ou pa wa igbe ni do finedo. E ni fe de sin men we mele na dado. Do sin su ton kuin sa poto me. Mele gbe mele o gbe okun kono cha kun me o. E fraternité poto le potentiel o pan do boy. A check pa sa fo to ko linu ye tre la son po moro meji. A zan ka gbe mercredi a zan o go sun zan etan wa ine. Do to kun la bo ki konton me on. Do e gberun kan poto to kun la kan ero. Buno beta to kun la do Benin le ton. Association nationale des communes du Bénin ANCB yo mele. Ye bro ta se ple da hore. Bo mera ho lu ko se ton ja tropo. E ancien monte ton lo yin gberun kan e. E do e to kun la kan le kun ple. Lo yin un homono gbere pon do. To kan mi ton sisi jaka Patrice Talon. A so e wa gbon to kun la commune. Ero to kun département we mi do le me bi huye yo. Le me bi se nu kun lo te o moleji. Bo bene to mi ton na inu kon tantan san to e. Gede gbe vivo pe rose sen to ti wo dai. Do e kun te vivier to kun la de bo bo.
commune de Bénin biru le ton pepe. Bon, kaka tien tien son to yon aton ou bon. Husu poro di de do nun keke san li non. On kwenen ton men on. Ple men e to kwa kan mele ton e mati lo to pe ton non. To kan mi ton Patrice Talon ale nou ne kuna yon pere kon ou. Ou mi so kulo ton nou e kpo da tche kwe pa ton kwan bi kwi le chi. Le matin al wai route to ho ofne do le nou boy. Do ye to kon la kan, Bénin to ton e ple do ANCB o mele. Na ho khasa gojo to o. Mon walode, mon lin de kulo ye si o we son bon. Gan ho ita kwe ba ren to Bénin to mi tonton. Mais la ho mia to wada yin lo. Bewe ple me ton wa to ni do. E ni bo ku to ye so. Nou kwe kan e non ho. Bon sou do halanto. Bo a che pa si hu monten. Lo ra so da da gbe wa pon to pon la do Bénin le bi hui me we. Le Béninois libéré à dolé. Yen kan to so. E ro buron peta ANCB nou me la ho lu ko se ton ji pa che de ne me yo. Do po e a huye de to do. Me ho kuno hui so de gbe boy da fin yo. Do kan gbe do nou kon yi to mi ton ye nou e ba we to gan mi ton talon de. Bo e to ko ro gbe ro gbe ro po to ha che kwi pa ton le bi hui no po. Lo do nou e mi wa da yi. E we mi an gbe kan te no bodu. Lo hen kan ho ito kwe gba hen to. Me la ho mi ato wa da yi wa do. E lo men jen lo so to ye to be jen gbe to me nou to gan mi ton talon. Bon nou kon yi jo hu e Bénin to mi ton bi o men bodi to e. A vion non to le veswa. Vini ni mon jen e bene yo. Do e mi men to kon la gan me le bi hui ple. Lo do gbe si so do. Candidature wada yi ton couteau. Session historique de la NCB. Les élus locaux plus qu'unis derrière la vision, talent et la candidature de Wadaï. Le Béninois libéré au Lamont. Bon, finissons vraiment le potentiel. Le matinat nele. Soy goron fraternité les pan bien non pas l'osé coulon. ANCB quand mera ho lu ko seton ja trop pour koto. Beviton les pan. Cinco sin lo nou même boulou. Les kayon nou soro nou temeleji. Le soleil bénin faut car dans les khen. Dans nous et Milan Cambioy. Les taureaux sur la lone, les démocrates au temps. Somi, to quand les ton clos. Bon, comme un quand l'auton, l'oncle les clotine yo. Donnez son couteau, mais taureaux paye ton carreau nantiwe. Et nan jayo kolo jaya kaka. Mon aïk ben nou, kade eji doton. Somi, demain les ton et jawe te. Yan les glebo do dialou, mais ouais. Ji rosu so pomande gberon si wa dodo me ahun jire kunko de o. Do to hori do politique yo. Ye pe ouver to emile de da ye. Do e kun fan hwen po kan we tin choborun. Donc o ku ye boy ko je do pele me tin o leji. Dion enen sen toto pasa mi ton. E invalidé candidature. Ye to horo gbe so alon ton le den. E ro mo tin kan fran yon de a gagwe ba jaga kan koko ton du. Nenu on ka de gberu men ton lon fin po ta hwan ta ton le panten. Do hwe enu e ji emile do emile kan mo bi yo. Le matin à l'occasion les khen. Do yana ho vidéo beaucoup. Yana ho vid beton dio sin sun we don vivi doi. To horo politique yo ni jai ma so we. Bon demain ye to horo gbe. Les démocrates ou ton e chunkan. Do emi ko si beta e ton men ton le yo. Les to horo gbe ro gbe ro po to ha che ku pa we e sin kan. Mais la ho abudu la e bi o chade. E poto Messi 5 km FIFA men chokwe nun panten on. Le ko i choro ye demain we ne le ton menji. Bon fie e de tie a hwa men hwe do e ko de do te. Bon e lo ko lo han men bi o eleji. L'emblème du jour car les confort ne on kele ji o. Do mi to kon la ban te ton men ton ten on. Do e nou kureji klonken. To horo gbe le démocrate ou ton le keke we. To horo gbe UP le renouveau mais la ho chokwe ton to kometen. Lo ruzu e a kon ya hwan ton men te timo ye lo ko ro pe ro po to ha che kwi pa we leji. Le Béninois libéré sous le Coran frère dans les nou boy. Do mon tien mi kan so gorun ko gon 20e circonscription électorale Bénin to mi ton. To horo gbe so we mais la ho Abudulai bi o chane ton mon ke yo. Le lo mon je plan e gbefi. To horo gbe so ra lo nu ton keke beten. Bo e lo bi ko so so yan ti lo ha so we o ti lo do so kleja ho ma le do e. Bo e ne le bi e de khle ti no men ton lo fin po to horo gbe ton kan. Awa ha di e we husu. Bo ke de gbefi fo ko ta hwan ta ton le pan e se fe daga. Lo ro fun tunu ye bi leji. L'investigateur Caroline nou cambio huye mi le khen. Do to horo gbe na ti no. Claudine Prudence autant Renaissance nationale on est sorti so yolonto UPR o men binen leji do dion to horo gbe Moel Bénin mais la ho chaka ya ji ton doué teji lo ka de town et lo dan garo fusion ho ye men ten ji o l'investigateur do on cambio we le télégramme on ka ro le so ye nan honti lo yan san fo ton go sun sa ye ton e we ma so dai dépôt de dossier de candidature ye me jro de men ba dou le ton e nan je bloblo ji do Sénat ho ton leji. Élection législative de 2026.
Le dépôt des candidatures démarre ce 15 novembre. Bon, mais les migorons m'a so épé ton m'lon fin non vi mi ton. Marius salanon da ronsi. Nyan doru mi pondo benchi. Ah, bolo. Ba, so eno incha. Ebo itenigbe. Nou e ho jala zo atole wala e. Nou e ye wala teme bode ton dasan logbe. Si se kwe nan konton do fongbe men. Ho jala we man kon.